ama sa Manipur igam sungu muntin kamtin boy nam jang le hichelai oh ikimi jang boy na ima sam lawa tuni ni ku te ho pat te ho pat a wan thai na pat pa pat mo dai te wa han sung ni pau ka the thang wa na ka pe le tu na chalai mu na he ke kai suwa ading ni nom sa cha tai ko ni la ko pau ading ni nom pa bengala hung dia chu ki go hin a hin la dam lo na neu lo khat ta boi na neu no ne ja ki pe le ya hung thai lo hin ta ki ja cha ma khel na hung la ka hi so la tu ni ni kwa sa la la nga so ki ula na ngo la pa te ho noi la pai te ho la pat man lu tao lakin man lu tao ho da la chalai ya chicken gun ngai lut na jala ho ta nei hu ha je amasan na chung chi wa ki pa to ka sai na ke yo hi tham kat pu sim kan sai ta o phul gam sa sa kwa ta pa ha na to kan che no ta pa hi Manipur government education department no ya lower primary teacher LP school ki haf wazan ni of program su mai ki ko wa sun posting na ha dewas posting na ni Manipur government ne pat sam kapan service to jong sun education department no ya transfer education department ne transfer an ni hecha sun kapa ni chulai ho na southern district Manipur ki ti Susalpur district dak kon ko hechwa kon transfer ho kha hechwa pat sun kapan ja aji kanu chule asan alin pen kon thong chulai asan anei te ni tu yang hun su hin ki puyin dak kon ko to kinai sa lai lam pat pa chu na chen ne lai lam pat pa hu chen no chun chulai hu na chu lai lam pat ko Christian ne lu pan pat ti ai kanu la ka pang chu non Christian ne o kon kaman da ha chu he cha chu lai lam pat pa chu kanu la ka pai Christian sa pa hu Christian sa pa hu lang chun ka pa chu Christian Jonathan in kanu chu atha ben Christian Jonathan ni ke chen na le pi tu lai hon pin ni ti ti dan hi ti dan ni hi chi ta kanu ngal ka pa hin Christian lo na ta pin dan ke chen hom dan ke na ke chen a ko sa ti chu kanu mu on pa kanu le le da hi cha kan se ya ka pa hin ahin ko ahin tin ni tai an ngai ko aya sa ha nu hi chu khat na chi ki ke sa hi chai ni na chu Christian ni na le hong dan ti na ki chen ni ti tu ni education lam pang ngai ko na sai da ta ni hong dan ti na ki chen a ko dan sa man ke ho na nu ho to kan wa la yu chun Christian an hi ta na ka nu la ka pa ho chu Christian ni la ke ho yang ni Christian kai ni dio nanu to ka chen la ta hong dan ti na kan ki chen lam ni in sai ya he sun kanu la ka pa a cha te ke hoi hong dan ti na ki chen ni na sa ta ni ko kha ni ni ti jing kai ni ai la a cha te ke ho ka cha hong dan ti na kan ki chen ko ni hong dan ti na ji dei kan nu ko kanu la ka pa thi ta a dei ta ama ni khang che ki chai ta tu hi ke ho kanu la ka pa da sa te kan ai ta he sa chun in swami upa ko upa kon thong chule ko hai ni atha ben hong dan te na ki chen de in swa sa te ho ji ne na da hong dan te ki chen de ti an ha se ki ke ai la ta sa te nu me la pasara go min mi lim ji ne nei ta hong dan te na ji nei khat sa ko lai ke ho ka pau
ama khana Christian ni lo ya han jan thena ki cheng lo hau dan thena ki cheng ga ya ne de kyo sa wa ya hau dan thena khat sa ni nei ta lo ai la tu ni di kwa ka chapa somewhere som gun gong yin hau dan thena jien ni ka ke pa ta nge ye he ji in a chung ai ki pa fu ka se a chung khai hu sei kit kale Samuel la Rebecca ati ngai ki thu in sumi hot ka ne kan ki pa ki le in sumi ka ki pa ki na chung chon chu apa he an ki ha pa ki te Hichalai Hunsu Ningkum 2025 June July lang sa nihita di hiya kawinong tamlawan kawinong he damlang siya sa tihiyan to yang hi damlo jingao na he kizan jingay sila pala at sa pakatakat in sungadan tinga jinay ka ita kasapatan tinga jinay kahulo dam ta dihiya kisan naman na doktor hoko makal na permission kira at sa pajinay kung tinga ngaribugin jinay ingor nga kisay gawin ama ay kisan nga dihiya nga kisan at sikitin hisi suntunang ko sa in sungadan ka kamlaw siya kung ano kisan at dihiya ng sikitin sa dam ten sila ang telekin na tingin tao na nini hero ang kantin no me kupa rin at sa pwede nga sa meso ng mga Rebecca ano day tatasitin diliha kung mo to halay kaw lang ningkom lang ko ay kaw lang ay kaw na lang sa iti kay tun in lama ka cheng katin katu ka ba in sumi ho kom katin Rebecca namong ding gatong wing katin Rebecca ay sum anu lapate ho ay kelwa ay katsa tiwa la kung hod Christmas masangin akinhan ay kitchen lo na sa na kin gon tane nei te ka sam ke ho lang he chun he chi ding ki go October 1st ni ahun ding ki go he da October 1st ni ahun ding he chi kin gon ngai tua in lang ahun lai ta so kin cha ta la hen ahun dam mo hospital ninga ni go ve dam lo wa ki jan am na Insat pak lo ve ma ayam nak pak lo ve ko lo ve ta ga ta ta ve he chen ta gyal jit te tu ni ko hin ama umhan lang ama umtang ite ke pa kadam jo ta gyal jit te cha ta lu mi ta gyal jit te ta pun la en yung ilta ka gyal jit yang kami tinay ko so ay pisi tala tu ni kwa hichalay mo na so pisang gam wala na hon nay ngay tunawa ngayon na yung tikapatay Hiti chun amat ay da ka tao yang le ke ho jang in sumi jang kai ka ho kom ti ku pao yin ai da ka tao yang amat ato bang khai among dinga Rebecca tawin kasi
amahan jang ai phal pikin hichia sa tunya upau ni abul final in the well pio anangai tu kuna gui thonga lo hinga tunya hi hichi hin go ni man to ye chikan se no me hichia sa tu pa hi chikin chu ta hi ama hi ta hi ne su mil thai lo ai chikan ko ko kit no me tu ni kon pengupai untangai la ketika kepatadan itia kepatadan jadi chun tu ni ko hin pengupai lo itu yang la atu sei pala sei hi athagau in anaza anangai di ahikan tu ni upa zadin tiltam tan sai no heu namun tahi jam la chun in sumita nasun kajuyuin tuni ni kon nasun kajuyuin ngayon sumita maudang dengan kecite ka sat kagan kini hotel yang la nang nakan dengo da no ka yang jite ka sat kagan te ka tho ho sa ipana nei do ding ji tu ni kon pathin phat na yalin itsak te ni Samuel Rebekah aki bom pom tai tak ai ran ta heji chun long wa ta me len tu ni ko hin kala hung ha jo te hi jam le chun long wan na namo mu Rebekah hi thangwan sanga Hawan sangat kunin namong diun din ang kisanta. Jadi umpak ding kasay noon. Ay pitutala tuni at say nadigit. Tuni pasa la tanga ko sopi ulan naw isikin mo na ay ngay na kung hajaw si natungsiwa kakipana kan sayin patin nabon sa tungsiwa patin mo taman kakipay